Namar kumbangi I menta ka ba pidon ban ong ba MLA ba menta la pet no shakwe ko constituency. Te hatu ka ne ka de ka way ni kilat ba pinjob ka ne election. Ban jubab ik ta gajing kali gajong pi. Gajing pet bat gajing bam pen. Na tharai tau ba le kum tau su thu ya ga jubab jong ki pai ba. Te ki mat ki ba kongsan ki ba pitrwa ho pai ba kinjit ipi ka ne election MLA. Kidan sibon kimat election ki bangamla banjir lu dang ni. Kejing sadin jong kamau hati konsonsi kumakalong PUI. Kejing syak syara, kejing syak iben jong ka konsonsi. Tengadon sibon kimat trikam. Kumangla kren nagapor sekapor. Ladang ipai ka development umdan ka development ka konsonsi jongi. Te banjir lu dang ni ngatrai kan kata ikapor. Haba umdan development kamut ba. Baro ki development kejing don kam ke jong pai ba ke konsumsi kita hi gede menghaban fokus nam da ke konsumsi ke jongi semla banjer lut hang ni de khenjat konsoi tangki kat tu kat ni ki mat ki bakong san kamat ke beningkong nama ke konsumsi ke jongi gede ke konsumsi jong kinong rap ngala banong 99% na kinong song snong gede kinong rap dengan so komen manakaliang jong ke parti kongres ke jongi jong ke state hi barok kawai kilabu ha ke manifesto jong ka Indian National Congress hapok state ke jongi bat bangin le kerpang nakem ta kinong rap hamawati konsumsi usensar bami bontam hari boy ngala banong udai namawati konsumsi kinong rap sing bat kiwai ki jing rap tela dengi ekran sapang ka education ngiyo I bah hapok state ke jongi apok ka konsumsi ke jongi ngidang duna palat kumang laju kren ke por ladangi pai kawai ka bang hap ban simkia ka ba borok ki pai ba kila UI ka jinglong MDC ke jonga ngala ai ke jing tho bang lalit kendo yo minister jong ka sin RD hak du kopor bangin wanra ya ka sin kawai ka sin RD block hapo ka constituency ke jongi namar balai namar PE ka jing yar jong ka constituency ka jing jenga jong ka constituency kala penjenjar sisa iki pai ba jong ka constituency ke jongi tela dangi pai hakil yang borok ke development ladang ikran pipet ya kalet kawan kalenti ke sengkin ka umbam ka umdi kidan sipon gi jeng apa konsumsi ke jongi ten rei tang kawai ngakwa banong ngam kwa than ban khnoi kita gi jeng namar ba sausnem kum MDC ngadon apa konsumsi ngalaga GUI ge jeng tek bang ngadon banong kalong ba habang apoi suk thong jong ge jing job barok ki jeng hi kidai ge bang hapket ngapa Te kumba kalong menta ka block 2 kadai ka bajui khaja khapot na kapor sakapor te ka badang hapru mata ka bansai penbej haka benta ka baar lani haka wat ka baar te hatu lada pijop ya ka nega election MLA pipentikna ne em bagi tegi ar po ar teli kisnong kinwan lut saka jelame khalaya kadai ke jingkran ka bang hap ban repeat ya ke maladap kran na kapor sakapor ngalapan iru ya ke jingdam ba ke jing bitar ya ke nego sarkar Hadian ke jingkiran gi ba prostun dan song bayi ong ba. Arpo art lagi snong. Hapo keraj nong tung blok tu. Kidai gi baladon gi balahap sepo asam. Tena kaliang jonga ko manglaju don bor ba kipat ba. Hagi tegi tan. Hagi saut lagi senam. Kanong rem ke bangayang kalong bahaduk ke bekut hi. Ngimdai ban ailat. Bakhendiat ru ke jaka ke jongi. Kadai ban lek asam. Kita kadai karai ke bati kena. Bat ke jengmut ke baskem ke badan hanga. Ka bang aku ban penpau ke ba haduk bas dang bangalong nong yelam haduk mentaru. Kadai ke jui ke sur ke bang aku ban nomar kadai ke hok ke jongi. Kadai ke jongi. Jadi nak kata kadau ba kanong rim jonga hai kelong ba. Haduk. Bansawan kita ke jing penbaik put. Lek se lada kawan kita ke face ke baar. Kita kadai ke stan ke jonga. Kiong bah ka jela ka parti kongres kala akhir bat kala telat sabapalan te hatu pitharai ba ki pai ba hakani ka kinti kin ai ka jingkersan ka bapurai ka kongres ka result keban sami ka arterik jong uni benai balai kan sapen kendet iki ya ka jelai bro kawai namar ba ke kongres kan yo sibun ligi sit banjab balai nga ongum ta namar ba upai ba ukam start banyingi kumno banjit bat ya no banjit nga ai ge jingiro ban nga sutu ba menta ke kenti
Kabut ke jar hi kadai kabut jong ke kongres. Tengadon ke jingaj kata ke jing pet ke jong ki MLA jong ke seng kongres ke PPO. Gimdon kam shu bani kran menta kadai ke parti ke bakoj ke kongres menta ka long fresh. Bat pila ban mudur mo. Badu boron riu paut lagi sit ngingi don ki kandidat. Kadai ke pen isai kedar baka kongres parti ke klan bat ki pai baru ki don ke jing senya ke parti kongres. Boleh sibun.